IMC ex-mayor Pularin Enga Silo Chuan LMC in MNF Sarkar Lai Kum Sang Hi Somhi Pathum Somhi Pali Chunga An Mu Cheng Roi Zaruk Som Thum Panga Singli Sangli Bak Finance Commission Sum Pe Kan Ladong Lo Ina Soya Hemi Nu Kum Ni Chunga An Sum Hu Tur Cheng Vibil Sa Som Pariat Point Parupakwa Aleps Ni Ina Soybok Lunglei Police te chuan April ni ruk tho tani jing lamdar thumvel khan hauruang da ya chongte atanga lak ragzu phun zariat cheng noi khatsing thum sang thum za thum man hu an mana hemi kai hoya hian lunglei a cheng mi pali te an man bok Joint YMA zo bok chuan NHID CLin anin soi anga an hun tiam chunga na an tho zo lo chuan an thiam angat ma an lak to don thu an soya kumin march ni som pahni a raiche aboral Pilalom kimi zo bok veng tun thina abo phur tu shemni nge se andu thu an soibok Dalram phuni chote kania tunkar chunga Chanchinthar langsar zualte ilongai thang IMC ex-mayor Pularin Enga Silo Chuan LMC in MNF Sarkar Lai Kum Sang Ni Somni Pathum Somni Pali Chunga An Hu Cheng Noi Zaruk Somthum Panga Singli Sangli Bak Finance Commission Sum Pe Kan Ladong Lo Ni Ina Soya Hemi Nu Kum Ni Chunga An Sum Hu Tur Cheng Vibil Sa Som Pariat Point Parupakwa Aleps Ni Ina Soybok IMC ex-mayor Pularin Enga Silo hian April ni riat ni laini khan Aizor Press Club a thuthar thedar tu te akoma ZPM kai shwai sarkar chu Lunglei Municipal Council na thona tur sum te labs vek du tu le IMC sum hu tur po te labs lui tua pu in ZPM kai shwai sarkar chu municipality and koltir tla kan ni lo ni na soya khopuya cheng mi puite ta na IMC le LMC ten na an thona tur sum Finance Commission ruwa man fel vek to cheng noi sang thum zali chuang zet chu ZPM kai shwai sarkarin angai thawang liaw liawin Central Sarkar kuta alet le vek ni ina soye MNF advisor ni bok Pularin Enga Silo chuan ZPM sarkarin an mani sarkar na ngei LMC in mi puite mason na athona tur Finance Commission som pangana in arwa mansak kumsang ni somni pali somni panga chunga tan cheng noi zakwa somni pathum sing khatle sang ni baka kumsang ni somni panga somni paruk chunga an mu tur cheng noi zakwa somli paruk le sing riad avain cheng vibil che som pariat noi som rupakwa sing kwale sang ni chu mang theilovin asiam ni ina soya heng sum te hi Central Sarkara aled veka LMC chuan MNF Sarkar hun lai kumsang ni somni pathum somni pali chunga an mu cheng noi zaruk som thum panga singli le sangli bak Finance Commission sum pek an ladong ve reng lo ni asoin ZPM kai shwai sarkar noya kumni chung azonin Finance Commission sum pek an chan ton in a soibok Pularin Enga Silo chuan sarkarin LMC chu na thok theilovin asiam ni in a soya Central Sarkar thupek anga property tax an lak tur po Lamumal theilovin an siam ni asoin kumsang ni somni pali somni panga chunga cheng noi somsari pakwa vel an lak khom ve po ahuna an khon lawa wangle ahuna Central Sarkara an report man lawa wangin Finance Commission sumruwa mansak chu azonin kumni chung an chan pha tak thua soi heba ka hian IMC in Finance Commission som pangana atanga asum hutur IMC a MNF Sarkarin le khapoimo zong an chin fel vek po ZPM kai shwai sarkar chuan ati ve tur grant transfer certificate chu Ministry of Finance le Ministry of Urban Affairs te ahuna athon lawa wangin cheng vibil che som panga point pani paruk chu aleps bok ni in IMC ex-mayor chuan soya LMC le IMC ten mi puite ta na ma son na an thona tur sum ZPM sarkarin ati labs belcom chu cheng vibil che som thum pathum noi som kwa paruk singa le sang ni lai atling ni asoin an mani sarkar siam na ngei LMC po ngai tha tu le IMC sum hu tur po certificate pakhat lek thon du lawa wanga telapsu tu ZPM party chu khopui en koltir tla kan ni lawa mi pui ten an hno la tul ni ina soi Lunglei Police te chuan April ni ruk thotan ni jing lamdar thumvel khan hauruang da ya chongte atanga lak ragzu phun zariat cheng noi khatsing thum sang thum za thum man hu an mana hemi kai hnoya hian lunglei ya cheng mi pali te an man bok Lunglei Police tu chwa talan danin ragzu nei tu apu te hi PCL pek dikale PCL ma chwa na fapa electric veg lunglei PCL ramwa na pu PC zo than tuanga fapa ra siveng lunglei zero hlupu ya sila than ku nga late fapa college veng lunglei le malsom tuanga H lan ming moya fapa bazar veng lunglei te ni in zuba ka hian zu phurna na man Hyundai Venue motor car le an mobile phone te an man tel boka MLP Act mangin Lunglei Police Station a thu boy zia lu ani
Joint YML Zobok chuan NHIDCL in anin soi anga an hun tiam chunga hna an thaw zo lo chuan an thiam anga hma an lak to don thu an soya March ni som pahnia rai che bo ral pilalom ki mi Zobok veng hlun thi na a amo phur tu shem ni ngei se an du thu an soi bok Joint YML Zobok chuan April ni nga pathiani khan thu chwa siamin kongpui chungchanga hmalak nakal me ka Zobok veng chunga blacktop thei lai te chu NHIDCL lamin April ni som pangama tho zo anin tiam ti an soya an hun tiam ral ma nge yan ha tho zo an be sei thu le mun dang na tho tur po April tha chunga tho zo anin tiam thu so hin anin tiam ang nge hian na tho ani an be sei thu an soya an hun tiam chung hian an soi angan ha tho ani lo chuan Zobok khopum puya tlom ngai por sang sang All NGO Coordination Committee bultuma an thiam ang angama an lak to don thuan soi Joint YML Zobok shwai tu te chuan an veng chunga kongpui sial na tho chungchanga sarkar lam le company lam po voi tam tak an dor to thu soin omzia anei chin lawa wangin sarkar le company lam dor fo po omzia oma an hria to lo thuan soi bok Joint YML Zobok chuan March ni som panhni tlaya rai che aboral pilalom kimi Zobok veng hlun puala mi in phalte sumpe khom cheng sing ni sangkwa sa thum chu April ni nga pathian ni hian an chen na ina an hlan tian soiboka sarkarin F lalom kimi thin na mo phur tu chu shem ngei se an du thu le sarkar malak dan an vil zui reng thu soin Mizoram hun sang sang atanga sumle pai pe tu song song te chunga lom thu an soi ti thu chwa sia milan soi hemi chungchanga hian Joint YML Zobok chuan thu chwa an lo siam to thu soin thil dik lo om chu sarkarin dap chuakin poi khoi tu te chu dad anga shem ani thei nan sarkar malak na an thlir zui zel don ti an soya he thil thenga wanga mi puite an lo film kur zel nan le hetiang thil hi a then zui to lo nan malak na om ngei sen du thuan soibok MNF Senior Vice President Dr. Arla Thanglen chuan ZPM kai shwai sarkarin ration bu fai man le chia chi sang sang ati sang ni na soya chongkam thiama wang le soimam thiama wang ringot in mi pui chia pe ka thlem phalo thua soibok IMC in thanlo om tur den chena campaign of swag make MNF Senior Vice President Dr. Arla Thanglen hian April ni kwa ningani khan IMC ward number 10 zotlang le ward number 7 chuam pui te tloa campaign office hon na in khoma thu soin ZPM sarkarin ale thoka ration bu fai man ati san chu IMC area apo atwar tu chung kwa antam thu asoya tui bill electric bill le chia chi sang sang ale thokte munchen khata ale thum ledli la ya anti san chu mi puin an tuar hle ni asoin chief minister le MLA ten an tongkam thiam le an soimam thiam awang ringotin mi pui chia pe ka tlem phalo ni na soya atwar tu le shechiang tu chu mi pui ani thu soin tongkam thiam awang le soimam thiam awangin thilman aniam phalowa bill le chia an choi le pek atlem phalowa sumlem wak atam pha heklo atibok Dr. Arla Thanglen chuan Mizorama IMC area acheng te chu politics ngai ven lo po a khosa theite om tamna mun ani thua soya bu fai ele bar tui electric gas le kongte achata ele bar anhyang nar chuan sarkar tha an ngai maya mipui anlung oi mai thin ni asohin henga te hian ZPM sarkar chu a hlo cham fai vekatia hetiang ani awang hian aizol khopui enkol turin ZPM antlak lo ni asohin aizol khopui mangai ber tu chu MNF ani awangin MNF candidate te thlangting turin mipui khongai vote adil ti asoibok Dr. Thangte chuan ZPM an sarkar atang che in sumleng wak atlem ni in asoya mimal le chung ko sumlak lu atlema chu chuan dor te le dor lian bazar le sumdong zong zong te ngong ni asoin rampuma poisa awang emema hei hian an shon mek sarkar thatlo zia pholang ni in soya chief minister in abial thenzola Aizol State Capital Sonrot na Central Sarkar azia kina theluta asum dil po amuni asoin ZPM MLA chuan vor pakhatin Aizola engthil tharma om tolo se adu thu Assembly House sa soi chu Aizol mi puiten engtin nge an ngayang ti azot bokani lunglei khopui chunga tui althei pek chuan na filling station le gas agency te chu April sari tholeni kan flying squad ten anendika Tuyal thele gas check hall sadin hunba ka mi puite tan an pek chwa dante anendik lunglei district ta tuyal thele erongpol na gas sa harsat na awmlo na district board sa pinafnid man kai shone hnuaya malak na kalzela flying squad te hian Jedas filling station zotlang
gas yang linga filling station zo hnuai mizo fet filling station AOC LP gas agency le southern gas service te an tloa tuial theile gas check call sa din hun te mi puite hne na tluang taka sem chua ani a check call sa bak po alo thlen bel zel an be se ani gas agency te chuan tun hnaya mi puite har sat na to tam ber chu online na LPG book ko nga ani thu soin consumer 10 miss call na tur number a an call nuwa delivery authentication code DAC an don theilawa wangte call atlang theilawa wangte le gas agency ten system a an lo khoi ve ngai aum thina wangte in gas book tum ten har sat na an tok thin ti an soya gas hi single connection a chuani somni pangat nuwa double connection ani som thum pangat nuwa le BPL connection ni somli pangat nuwa chau book non thei ani thu so hin DAC tel lo chuan gas packs wa thei ani lo thu le kholam chian lo awangin agent le mi pui ten har sat na an to thin thuan soya gas book chung changa har sat na nei le DAC dong thei lo te chuan hak ringot lovin gas agency te pan thin se a huna chin fel thei tam tak aum thuan soi Lunglei district te POL le LPG din hun le akai hnoi har sana sang vil turin joint control room siam li in flying squad din ani boka ani hian POL le LPG din hun chu ni tin thli thlain district thu nei tu te chuan POL LPG le ni tin mo bung ruwa te chebrel lo tur te aman to wa swar lo tur le mi pui ti chi ai theizo nga thudik lo thedar lo tur te in sum dong te le mi pui te an ngen ani HPCD Lalmingthangs faction te ron hodan tur chu April ni kwa ni ngani khan home minister puke sab dang hovin apisa a ngai to ho ani chutko ma hian DGP home secretary ba ka PHQ GAD law and judicial finance DIPR ISO board sub home department PHQ how to tele sakorda SDO civil te antela ruwa man lok dan chuan April ni sompani sang ni somni parukhian sakorda ya Mizoram sarkar le HPCD LF te hian inrem na thuthlung memorandum of settlement ziakin atuk April ni sompanga sang ni somni paruka Mizoram sarkarin an omlai lok na tur arwa mana anin sonanga April ni somthum sang ni somni paruka CTI se songa silai tungin anral thuam te an surrender don ani thutko ma hian HPCD LF ten silai antun dan tur le hemi in akai hnoi ruwa manna chi sang chipchiar takin an soi ho don ani MPCC advisor puzodin tuanga chuan IMC a congress chu aizo mi puiteta na sarkar nge yangai ni asoin ZPM an sarkar tirani chuan chhia chi sang le property tax po antipung don ni in asoi April ni kwani ngania Mizoram Pradesh Mahila Congress Committee General Headquarters in Tuma Resort ta political training and board saya hunman puitu puzodin tluanga advisor MPCC chuan thu soin IMC chu MNF ten kandin anti ni ina soya IMC Act chu ansiam ve maya municipal piantir tumna tak aumlo ni asoin kumsang ni pariata Congress sarkar lo pian kha municipal dinani theina na rules tuangin thei to pan chwa thule IMC chu Congress ku chuak liao ani thua soya tun municipal Congress chu aizo mi puiteta na sarkar nge yangai ni asoin rampuma ZPM an sarkara bu fai man anti to ngala federal man anti sangin engkim ato phani ina soya IMC a ZPM an sarkar tirani chuan chhia chi sang anti pung le dona property tax po anti pung doni ina soye puzodin tuanga chuan IMC a sarkar na chelmek MNF chuan mi puitan har sana tam tak an siama wangin thlantin non tlak an nilo ni ina soya Puzoram thanga chu tam thum ACM to a eruk na konga afihlim lovang ti chu zorami puirin dani asohin chuti rualin tuna CM ni mek ZPM ho tu pa chuan inlian tak asak mek ba ka thlam that tak asa zole diam to ni na soya kumtam tak CM lo ni to te nei ang chu kumni chungin anei man vek ni na soya aizol khopuya mason rural lian zong chu congress ku chuak vek ani thule aizol ba ka Mizoram tana congress na tho te chu voi khata soi sen mai chi ani lo thua soibok MPCC advisor chuan tundin huna MLA pakhat chau an nei awangin kumsang ni somni pariata congress chu anna sarkar zolo wangti anom thin thua soya kumsang ni pariata khan MLA somthum pahni an nei thule an na tho thada wangin kumsang ni som pathuma MLA somthum pali an nei thu soin chuti chung chuan kumsang ni som pariata MLA panga chia nein sarkar na an tla chiang hle tia soya
politics a thil thleng theilo a om lova zan khat thil thuwa boruak a in thlak danglam vek theini asoin tundin huna Mizoram ta na party pathum tero rel dan mi puin an hria dawangin Zoram mi puide chu Congress party a an lungleng tan mek ni in asoi boruak al thei omna hmun ni asoi tlabung subdivision huam chunga tuichong chhuwa ra le lam le belpe khodai te chu ONGC le Mizoram University mi thiam ten anzir chiang India rama tuyal theile gas zon chhuwa na thok tu Oil and Natural Gas Corporation Limited le Mizoram University Geology Department a hetiang namboi pui tu mi thiam te hian tlabung subdivision huam chunga tuichong chhuwa ra le lam boruak al thei omna hmun ni asoi le belpe khodaya hetiang omna hmun ni asoi chu April ni riat ni laini khan tloin anzir chianga tuichong chhuara le lama le hnuai atanga thil ir chuak nawak lawa al thei chu manru changtung zok nena enfia turin a then an hona uluk zok ka enfia ani hnuwa engboruak nge ani ti hriat chian ani theido ni in mithiam te chuan an soi Lunglei North Bial to MLA High Board Committee Vice Chairman Puvimal Somtuanga chuan April ni kwani ngani khan abial chung zo tuitlang khua a panchayat bhavan a honga abial chung khotinin VC House an nei thei nan thei top chhuwa zela tum thua soi zo tuitlang khua panchayat bhavan honna inkhoma HPC Vice Chairman Puvimal Somtuanga chuan thu soin ZPM party in sarkar na asiam hnuwa abial chunga panchayat bhavan VC House pathum a honna ani thua soya an sarkar chung ngein abial chunga khotlem te panchayat bhavan la nei lo te tan kong zon saka abial chung khotinin VC House an nei thei nan kong zong tura thei top chhuwa zela tum thua soi zo tuitlanga panchayat bhavan honna inkhom hi building hon thar panchayat bhavana mani in pujakob lal thanpuya VCP chuana kai shwaya pusilal din moya CSM zo tuitlang chuan hunser mangin technical report pu F lal ming za oma helai bial to JE LED chuana pe a zo tuitlang khotlang shwai tu te chuan an khotlangin panchayat bhavan building that tak an nei ta ka wangin bial to MLA chunga lom thu an soyani Lunglei South Bial to MLA Pularam Liana Papuya chuan tun ma a Airtel Road Siam to company te security deposit le apung chu sarkar masahuna man thein chuak ta se tundin hmuna atangkai angle ramin asot puyang hian an mangtangkai kher lawang ati ZPM Southern Headquarters Lunglein April ni kwa thochania an party pissa achung in common buat saya Pularam Liana Papuya MLA chuan thu soin Airtel Road chungchanga tunma a company in na an tho thatok lawa wangin sarkarin an security a hren sak thua soya hengsum te hi hun masa kong manga poisa siam thin te huna man thein lo chuak ta se tundin huna atangkai angle kanramin asot puyang hian an mangtangkai kher lawang atia tuna chuan kong manga sum siam thin ni lovin sum manga kong siam thin te kuta pathianin adata ni in soye Lunglei South Bial to MLA chuan tun sarkar chu Zoram alo in her danglama bung thar akai na tura pathian hun ruat ani zia alang chhomek ni in soya sarkar nalak chungchanga tuna high school zirtir tu zanga somnga pariat omek zinga zani somnga pahni te chu advertisement omya novala kani thule chungzinga mi za somni deu tho chu tun sarkar liam chi a advertisement omya novala kani thu soin tun sarkara chuan advertisement chhualova nalak engma a tolo ni in soye pupa puya chuan tun sarkara thilin thak danglam le kalphung thar tam tak hmutur a omni asoin partia in manglo neutral le kaushan mi ta tangpoin an muthiama party tarmit dumbun luitlat te chuan engtika ma an muthiam don chuang lo ni in soya party ruichil lo ten an muthiam pui chu tok an ti thu asoibok IMC ex-mayor Pularin Enga Sailo chuan LMC in MNF sarkar lai kun sang ni somni pathum somni pali chunga an mu chengroi zaruk som thum panga singli sangli bak finance commission sumpe kan ladong lo ni in soya hemi nu kumni chunga an sum hu tur cheng vaibel chasom pariat point parupakwa alaps ni in soibok Lunglei police te chuan April ni ruk thochani jing lamdar thumvel khan hawrang da ya chongte atanga lak ragzu phone zariat cheng noi khatsing thum sang thum za thum man hu an mana hemi kai hnoya hian lunglei a cheng mi pali te an man bok joint YMA zo bok chuan NHIDCL in anin soi anga an hun tiam chunga na an tho zo lo chuan an thiam ang angat ma an lak to don thu an soya kumin march ni som pahni a rai che aboral Pilan lom kimi zo bok veng tun thina amo phur tu shemni nge se an du thu an soibok
khati zong kha tunkar chunga Chanchinthar kanon ti chwa the chu ani